Pamirsa wenten 14 saking seket siki desa kelurahan ring Kabupaten Jembrana durung molehang vaksinasi anti rabies VAR. Puniki memargi sangkaning kewentenan vaksin rabies HPR sampun kosong. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Jembrana kantun nyantosan wantuan saking laporan sane kajuang majeng pemerintah Provinsi Bali sane ngawinang vaksinasi rabies majeng penyuan asu ring 14 desa Inucap nenten sida memargi laris sing rahina Warspati Lintang kantun kepanggih kasus cegut asu rabies sane ngawinang wilangan ipun dados 111 kasus. Kepala Bidang Keswan Kesmafet Dinas Pertanian dan Pangan Jembrana Wayan Widarsa maosang wantuan vaksin rabies saking provinsi durung katrima. Ini galah janten vaksin Inucap rauh taler durung tinas sinarangan ring pikobat Inucap kasus cegut asu ring lapangan kauningin mawawah 14 desa kelurahan sane Kutamayang antuk limbakang vaksin rabies luwiri desa Baluk antuk siu 300 pitang dasa ukud Brangbang siu 115 ukud Perengguan siu 117 ukud desa Pekutatan siu 1 ulung dasa sia ukud Banjar Tengah sama sia dasa 6 ukud Lalateng siu satak 11 ukud desa Sangkar Agung telung atak pitung dasa kutus ukud desa Dangin Tukad Ayo ulung atus sekat kutus ukud Yeh Bangkangin 100 pitung dasa 3 ukud desa Yesumul 100 pitung ukud Gumbreh 111 ukud desa Mangisari telung atak nanggu kutus ukud desa Madewi 716 ukud miwah desa Pangyangan 300 ulung dasa 6 ukud anut ring anceng muatan vaksin kantos langkungan roras talian vaksin. Surya Dharma, Bali Pos.